bwako muleithiria wa Miru TV nuthirite urina ntuku inja iri Jumaine ya tariki 19 mweri ni 8 mwaka niyo 2025 kakwatiwe ni kirinteto cia Miru TV ugoro bitawa tiri mbapu na mona ile wa mathithio ni Paul Ngujire na tukiambere nyuma ya Rais William Ruto kumeneria bunge nene na bunge ya Senate na ntubo nkumanene ndi alazi mwende na umirite na kuwata miari ya Rais Baru arauretia Kenya kutetheire Rais kurwa na unkumania marikwetu wa nteto Defo Gituma katwambiririe na riboti ntuku inkai yake nyuma ya President William Ruto kumira na kumeneria bunene mbunge ya Seneti nuntu bwa ungumania wamwe na mbunge inene nande muthenya jonarwa Alhaji Mwendia na umirite na kuga President William Ruto amenyete mantu jaja achereri bunene na kinyankuruki kumeneria mbunge iji bunene nuntu bwa gwita na mbere gwitia mbeca cia ungumania kinya nyuma ya Kenya kubaringira kura itukugwatanira na president na konete mantu jaja achereri muno ungumania burabu buri thirikarine jontu itugite nteto iji na itukwira murungu ibwega kinya president yakuona president na aragure clearly mbecha iria abunge baobetia na iria senate igwitia kagita kamore to impeachaga kawira indarungamire ndauga parliament yeu ya senate ni a house of shame na house of greed igita reu antobona ja ontobo gwa botegwirite kugwa but itomenyeni corruption is a culture na tiga baatu togaruke tore ya Kenya corruption is an entrenched culture Mr. President corruption itena de aberia jonto kumeona it is an entrenched culture in Kenya. Niara kinya menerete mobisi ja thirikari nuntu bagwitia Kenya nkunku na kinya rwangirwo karia akiorota kiara bonene polisi nthigurune iji askari okethra rungi jirene narwa kinya jirene nkubo are okethra askari barungi ara barunga maga gitone aja barunga maga kawoshi mutindwa ara barunga maga muitone nkunga are askari barunga magawete taba mawa gote kenge barunge kete imbecha na everybody knows imbecha igo change njara na dego kaja kwedra kinya intelligence services cheto ni go kondoni bo kwa dombonia ndisi ya tije becha ni kodra nwa barabarene kwa dombonia National Security Intelligence Services etije becha ni kodra nwa njirene Konkwendo bonia tonto ituje institutions ministries irio territory nguge in Kenya utere tembecha konkwendo bonia gotije we ne DCI gotije we National Security Intelligence at the ministry you ni ya becha rad yetore the most corrupt office rad kwa borichi yotemenya kodide gwa gaonto kwa borichi yotena nkanelete chiringi utionto bako didherwa Kenya Mr. President uteritete becha secondary school bokuga mbecha iri bwire takorewa ikewango kangana ojo bokandi fawa thirikari kandi filed ne ma principals na ma end teachers baget ya chiari mbecha bugete igetwa ayushua botije becha yu Mr. President thirikari ku agencies ira ithingata unkumania itije anto ibakore ya mbecha yu kenge kumakire mutongeria ujo inarwa onare ambere otije Mr. President ministers baku riraba gwimpontito kabenda yatenda yu at 10% bakagwata billions ya Kenya shillings otije your own ministers ina muntu agokinya a minister kana mujumbe muchoreo ku akedre na mbeche itechia muchara jwawe akomba gwita kaniseni anenkanira milioni 20 muchara jwawe jo miaka kwiri
Mr. President. Na ile hatu kwa manto corruption. No man to understand it is entrenched. Na tiga toge na njira ya kwiri nyene ruto itonyerie. Corruption has become a way of life. Bwe bakenda bwe kumi kumakira Alhaji Mwendia ni ati nandi President William Ruto nethira agikira gatanta mantu ja ungumania ja Kenya. Therefore, Mr. President, tiga togarora kao change no juke conscious steps cha kolindi munzego rweje. John tokija kwa Mr. President ni na uma ora intobite proceeds cha mushara jo akuka na business yeku. I am sure one time in your life ora wata gintoke unkumania antoba ubonta bakodhioro kete baragwata gintoke unkumania. You are very close friends baragwata gintoke unkumania. Mr. President, time ego kinya ya go pose as a nation. Time ego kinya ya kuronga as a nation. Tochioria no tuketia ndiguruji. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Na tuta na mbere Bishop Edward Budi wa kanisa ya Kambake Christian Center na uriti kwithire kuri na rwari ati Meru na Embu bone kumania na ndoa irasi ya kujirirwa kiumia kithiru. Bishop Mburia na witi ati kuri na kuria na thiri ni untu babata arawete kanisa yeta na mbere kurombera ngwataniro ati Meru na Embu. Mwandiki wetu wa Nteto Mutugio Kiambi na akulikithia. Bishop Edward Budi wa kanisa ya Kambake Christian Center ja gicigo bunge kia Northimenti na rombete urumwe na ngwataniro gatigati ka Embu na Meru na bubune kumana na ngucanio kujiritwa ruarua na gukia mpatho gatigati kao. Bishop Budi akiuga ni kagita riu gakwija na kwarania ni kenda gucokia thiri. Come now, let us reason together nega tuma calmness echoka na ikitumio kuona antu bonde bombaga kwaraniria batekinyaga biwango bibi so tukuromba tukiwa tukwa nkomeje tukamigondokera bugata na mbere gutura butura bwigintu kimwe bugata na mbere guta biashara butura guta biashara chiki florishaga na nyati wake ndakachenu ikagura ari kumakiri guko na ari benu bakagurana nikenda tumba kujumisha urumo bwetu kiri region yeji tugachikira ibo please. Ni araburi augete barija kanisa bageta na mbere kuromba nikenda thiri koneka akiuga teka gita konthe borisi kana kotiomba gutumika gucokaniria antu bautu twe kanisa kirundukio twakigondokera yetu na Yesu Kristo. We will rebuke that spirit iradio ngirete antu baba nikenda yomba kwenyangia wega bura butwere othongi bura buturo. Number 2 Biblia rugatire kirundu yake gicindagwa nae. Come now, let us reason together. Antu kanisa, we will help. We will help. Temantu yonde ja kwenda police, temantu yonde ja kwenda muchinka, temantu yonde ja kwenda gweta kotin. Kinya kwaraniri yake, there are many things tumba ku resolve. Nontu bakwithira antu bakwaranira. Ni arari wa kuromba atongera bagiciasa kwebukana na kuongera mpatho na njira ya kuunjira. When the enemy has visited, antu basiasa no batake advantage na baga fani mbio bakaurutera mwantu jorea. Lakini ankuromba antu betu bakuma kiri Chicago, kuma kiri antu betu bakuma mbere, antu betu bakuma Tharaka, antu betu bakuma Meru. Dere tegi tarea ba utwe kwethira tukiga gwa mantu ya tukuona na kuona ora winyangia bointo, winyangia bo motoro kintu kugitebui. Na wanasiasa don't go utena any profit, and it's simply you goja kufan a moment when people have lost it. Don't do that. These are one people. Nankwanda kunyire kaire bure gintu kimwe ari benu ibaguri gontu guku ndakachenu chigurana guku twina generation after generation itura chiendene. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi.
Ibaya sana mutugio kiambi no ntubori botu na njira y'inkinyaniro na tutanambere na nteto cietu ikundi kimwe kukiandu kimbithi kuma Thangatha icio mbunge kia Tigania East ni batumirite na kumeneria MC wo Elijah Kimathi no ntubo batayaniria kiwiti na mbere harapo gwete ni berete kumwelenka kwantu kathomba abatetheria na mashini cio kumurankala endu ntubo botakinyanira ende ni barombete antu bawendi bubuya kubatetheria na mashini nini kenda bakaumba witethia mwandiki wetu wa nteto kuma medio ya Tiania Adams Muturia wa Threnja nawe kira kirore atongore bekundi keuzobora kumamira wondi Thangatha giciombo etiganisi bachumirite na kumeneria MC wa Thangatha Elijah Kimathi ikira bawite na thirite batani kumombe kwitha yukumetine Elijah Kimathi MCA torombere incubator antura mira uzobora group tukinyira report yunu mwa tha tukinyira tukira feedback to twete incubator ganto ambeto community ankara to tomborithi orithi bangoko nyamo ankatha ye Elijah tutagira incubator tukinyaira ankori MC wetu Elijah Kimathi mwaka muthuru twandikire proposal tukiragia atutete na incubator ya community atusfi nikenda tombo cio kiria twingwa anabaithi lakini proposal atwira incubator na tutamiona kunde incubator tukima community atusfi turata create ngoge kire ana youth tusidura tukaya twembise oraithagi inde nyawa ambapo ingire mnonto anabaithi batena ngwese uruta kabari na uthiuruka baisa wanya ngwatinya ngoko ya motoria arethetie otwa bagata ngokora kenda baindia kundi kia tukuria mnene wetu Joe Elijah Kimathi atoshughulikira tuna na babethi yani incubator tomoromba to ni kenda tombo mamirida tuchui tombo komurida tuchui ni kenda tosiandika twingwa tucio oraithagiro twikipambise urithia agita na mbere kwa ri tukembethe baimombete kwithia bakiromba mtonge wendi popo yakana mwana siasa komba kwithira gichumira kubatethia kwithira bakibwithia mwandu bakonda kwithira bakibwithia matutu Elijah tibutona no tia te manatu na nao mturamira ankoria MC to Elijah Kimathi kithira ware mura ningugu na ware menene no tutethia ankoria nya well wishes yorombi ora ombekio tutethia tore gikundi gia uzobora youth group nkumere atutethia tukurenya incubator na atwambithiria project inge cia vijana nikenda tombo cio kiria kimoturire tayari utethio mtu kontro kathira kenda tutethio karomba gitike MCA kana MP kana women representative kana nyangavana tutayari utethio anwe na supportana na twimuroro nda tutethia mwaka 2027 tuinwe tutimutiganiria na nya waloisha sinya kwa teromba ite tutayanya tutethia nikenda tombo cio kiria kimoturire turi ana baithi twiromba bauba kwenda kura 2027 kana we bara bate kwenda baturire na kana batutethia na interview ta incubator kana tomba urutangu gesietu ukibombete kwithirinya bakithukira mubunge wa kura county Meru kalambuka ilemia uraba witikinya na thirita kibatianiria ndi twine nkanairwa lakini nawe tuitikinya mbeche iju twafome ikundi kia uzobora kana at least 20 kia tutetheka na mbeche iju twambia the small project still mbeche iju itikinyete ankoragia karambu Elizabeth kailemia kukuria kiuria kia uwezo fund mbeche ni nkanairwa gikundi kia uzobora youth turamira tutete kuyira the proposal utiona mbeche iju tukuria 3 utembo tundire direct kana beje tukinyana twambira the nini biashara weya youth fund cia wala lakini tutasiona ndene turaire mira kutukurinya women representative wetu kalambuka ilemia ankumere one kana kwamba tutetera turia kariba mira bate tore kikundi kia uzobora youth group etoromba na wetu kembesa ile itethagia youth tuigagwa cia na wa lakini na wetu kuma kunate kwenda mamwanka mira tutasiona lakini itoromba women rep wetu Elizabeth karambuka ilemia atombe no tukinyitheria mbesa iju kana tutetheka ndene ya nawe tonto ke youth bama baurire mithangai bange batengo cia ruta baragia uthiuruka na au na kwija bangi report ya Meru TV kuma Tiania Adams Muturia wa Threnja sana Adams na musiasa Bwiri Mbasa na umirite na kumeneria bunene ndiungaire bangi gojini ura wari ngavana wa ukabere arawete ndiungaine ya Irumi na ya kuthumbia ngavana wa Meru Mutumanto Ithingia arawete ngavana wa Meru Mutumanto Ithingia naye wekanya haritire
Meru Ngui. Mwandiki wetu wa Nteto MC Mutonga no tubanganiretie ribotie. Umwe watongeria ba centrimenti nombete gucumeria na kwariria ndiunga iria thiraneri kwithirwa rio ntuko ya kiumia rutererwa igoji akiugaga itena ngugi ijire ni gwita kwagira governor Thoni kumuruma na oja uria amenyeretie untu bau augite butebugi na governor nae gwikanya bitagwo mburi basa ukuma centrimenti mbere ibwaga no tuinya wakanya ka konekana aru akwaliria mantu jaja tugwete muno ndene Meru County yetu kambere kwi mantu tukona ndene Meru County na mantu jaja tutikugwata buruimbio yongwe kwendelea kambuga gintu kimwe kwina former governor uri ura umire etagwa Kawira Mwangasa na tukauga na aru etagwa Kawira Mwangasa gintu kage utuma mbugo uno ntubumwe mwekurujo kana ngabana oju former governor oju nekite muchemanie gujikaire ntukwe kiumia angedi pata ande paso yokolea angaibio alikuwa ni kiama githito chiandikithia lakini bungo itukumenya ni itukoelewa ati kiama kio tikama githito chiandikithia ngugiria rigo jingo gia gwita kuruma governor orio governor twithingia niyo plan iria rio niyo plan iria itoneka ndaita kuruma the governor sitting governor now na ndio no ntubwai ekuruiba kombori kumega mbegirida tu na bange ba centrimenti na bange ba thokone ga koromone nikenda bageta kugira ekuruba iba bakomboragwa na ibo bari kwa kindi kibo bakombori ba bari ngetuma nare na no bo bari show ground dida president yariku na no bo nya bari group nerengi erikatanite president dida maidida tu no baba bete kenda boni ngabo no puati katuge atiri Meru County ni kiri Meru County tina dina Meru County ne bui ukayotaka karuo kana tuna konde ne Meru County na dikaruo kega muno na ikabati kwe wakanya utu kwenda Meru County kutuka kuliko gitumai kulingibwa na choke mpongere bungi Communication Commission of Kenya kato buitira na aru antumiri babu bwe Meru nikenda kuonora kameme itangaza no nyomba cyatu itangaza kambwira kali na aru kwena nyomba ya gutangaza irumi kuma rukiri mwankogoro ikiruma ngabano leo na tubange ba Meru ka nyomba sisi kangu ya nywirire kuba abwi mukaye kuba abutomba kwa oversight nimbie kwa nyomba cyatu timbie kwa adwa irumi bikeja na kurumana na buliku twebura na aru ndi ni botangaza ndi ni buone ndio investigate boy ni bisegeti bo ni bitangaza kunyomba ni biyumaku kambuge mantu ya siasa oto kiasa chura na mega je tumya kiro tro ya tikilizana bara na ndo centrimenti bonda imutano ngina nongi na ote kiasa ngone nene ola kurai kali ne kiasa elio na kiasa ni uweta Ayubu imutano ngino kirema imutano ngino Ayubu baleja naira bakaranira bageta odonine bageta miranune bageta biadone bageta madikone baubezero bare amwe mtoro rongi uro kendure ayo mechieta ndene centrimenti ni uro geta gutonyera ntobete akarumane yonturia bakara kweja na bakara ukarande ngoro bareja ne iwo ketho yome ndienda kugo thisi ya centrimenti ngentura ntobantu bakwenda kuga nduga akene atarungina na atarungini bakilidana ugo tinya winya atarungini ibachoka nere nya kamwanka kamunda na bakaru uni nduga centrimenti uro kwa akara baba atongenia batu nabo Ayubu mutongeri speaker kema none MP uni ndenda kuga kyatire mwanka na ruo twakinya katu ya centrimenti kanya atongenia bamwe baitangwe bale amwe batongeri kana centrimenti ngumaguta mbere bwega Beta MC Mutonga ngikuripotera kuma Central Imenti Ibo ya Mutonga na tongore banterese kisima ni babu dite musemani kwa reria miunda ya mwingira ya sokerwe rwa musemani yoyo tongore tweni waziri wa miunda akaunti ya Meru Joy Karwetha MC wa kisima atongoria badrikari akaunti ya Meru hamuna atongore badrikari nene hara atongore babaritite mukana kiri barabetite na mbere na wamba pa miunda ya mwingi arabu wete miunda ya mwingi ni tabia wananchi na bieta na yeta na mbere ukarwa
Atongeria Kathumba barongiro miunda kuma kiri thirikari nene mona thirikari ya kaunti batongeretwe ni CC wa miunda kaunti na Meru Joy Karwetha ni babwithitie mucemanio ya public participation na nikenda kwaririo tumiri bo miunda ya mwingi wa ndini ya kisima arabetikaniretie gukuria na waka cukuru kiri munda yatima nikenda kaguna mwingi. Bitawa Joy Karwetha Karia CC Omiunda wa Meru County turia naru iguru ria munda jojo wa Timafla na twe representa Governor Isaac Mutuma na naru antuko igwita bwega mutemanio jo kuthithio jo kwirigirite na mantu agwita bwega mutemanio ni thithitwe iri mbere jojo na jojo na arua tukuinga na twetikaniria na kuringana na utongeria bwa governor netikirite antu kwaraniria bakagwatanira ti mantu afujo thirikari ya Mutuma untu bwetu bwa mbere na ugite na philosophy ya gukaria mali ja Meru County na ingwetikia na ariritio untu buu maita ja maingi na ibonete kuringana mathithio uria tuthithitie jwa Gitumi family turachokerie na twenjerene guchokia ingi yonde tiburi yake county yonde ari turere mantu ja munda jura tutwire jwe enclosed ala tima munda jura tutwire guthingatirwe gitare nene jukire moitima but itutatu na michemanio mingi tukijwarairia na naro tukwaria na twarikania bwega tona munda jura tutwire tima batu twira county government enende na process ya kutuchencheria munda juu ikenda tumba korenkora munda jungi jura jure antu aega jura jumba gutumika no ntinya tukarenkora juu na aratima tutomba gutumbira no ntu surrounding bari mama wako na ndawe nyingi nyeto wako twako skuru utukatomba kuthithira kimba kuendelea nara tukutumininga bana tuyete ndene ya ntura ya maritati ko with the public participation yegie mantu ya public land chenture kwena munda yumojo ari yure along this area yura community proposite yo akwa TVET tukare stakeholders wa National Land Commission itukare na team ya national government itukare na team ya kumakinya kwa national administration so all of us tukweteri ari kwa engage wananchi no ntu bobate therio tumbikia gutumira miundira twejo in this area onia nkuibwa no ntu bwa ntukwe narua onda kala kwiringa na la thirikari mo tutethia ni no ntu li wate twanda na ja kabale amba lakini ndeja kumiba rombaniri no ntu tutura kwa nyamari ntu bionde bikuraja na ndabiri akwa batwi na yo mukana na yoritikire antu baraba yoketie miunda ya mwingi ya kaunti ya Meru ntu njo ya kwa thirikari ya kaunti ya Meru yatumira njira cionthe nikenda cokia miunda ye ankwenda kuga bori na thine miunda te aja ke te kisima ke bori in general ina thine miunda na ore mweshimiwa uga baraba joketie bachokia mbere tubakinyira ntu tukajokia na any means possible. This one being a government with a new resolve and a new beginning. We are sending this one as a request even to those people who are likely to have benefited kumania na the previous mismanagement. Currently we are talking about new dawn. New dawn even for our people. Baraba kwa tuchokere baraba etere nabio. Ibe bari na tu pole pole onto dai tutiko doni anyone orako ya kwetatia nyangia bira pia tengero bia mwingi tukwale matoyangeja miunda iraiwi mata 316 market irayo tujene gitore tana amba miunda tukomeareria na waziri ya prombisi mata tutethia kuthingata na inya turende mnarua munda nyojo yiro nyaju lakini o community lema tukwareria tukanya tukambira process ya kututhingatira Ben Mwarania ni mwaria munene wa kampuni ya urimi wa mawa ya Timaflo. Naitwa Ben Mwarania, ninaongea kwa niaba ya Timaflo. Na ile kitu nasema leo ni kutoa shukrani na tobo ibu bwega muno ni ontu bwa public participation narua jaje mantu ya ambiriti ya gitari nene muno na lakini nkiwa kwa kwi kwa ambiri na ndera tujukirite kuma tutongere tu ni mheshimiwa Mutuma jawe MC wa area na leader of the majority we have gone far na tukuona results njega mwankoko na komba kuleta governor na narua kuja na minister bakuja na ntu thirikari yonde tukiuga Meru ile aja uju na National Land Commission na aja yetu tuitima flow ikogwata na community na kuomba kuthithia maendeleo kwa niaba ya community karemba ku benefit itugete ntuku nyingi twauga Timaflo is a giant in these parts of the world tuandikite antu ngruki ngiri ijiri na magana jairi
na itu na benkai na tukua tukaendelea kuandika na tukaendelea kujadiliana na community to noto kombotethaneria nikenda ana betu na banjeje uju betho na biba kuona faida tebeja kuga Tima Flow na ara ugatije kwa muchungu ibethro they are part of that Tima Flow. Kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni Kada cia mwanya mwendo laiboni nonto bariboti na njirain kinyaniru na teta na mbere na teta cietu musiasa wiyikene ya Dani wa Kithongo na umirite na muthuro yumnene kumeneria nduni kiongozi nikira kuonethirite ari na mutu ya kuruma atongoria rataririte asongoria Kathumba bakaunti ya Meru barethirite akiruma hario mubunge wa Tigania East mheshimiwa Mpurwa Buri MC Mwetonga na utariria Nkiloke. Umwe wa tongeria aja kathetuni Kameru wijikene jandani o Kithongo nombite kwithirwa kiumira na auga atekira na atekira ni untu bwa tongeria baraba kuruma bangi akiaria nombite kwithirwa kiuga ja uju bwa mbere mugenia Meru bonde na ntoba Kenya yonde bwa mbere amboire ibwaga nonto bwa kwithwa buthingatirite TV Meru TV na TV cia Meru chionde kiri agambi na tongere bara pageraia kwerimisha atongere ba Meru ntukwena arua ndiaja gucokeria mutongeri omwe watere njira mutongeri omwe kareje ka atere njira atije na areta ira atije thera no muiro kana no mutune atije thera yani atije na areta ira thai ariuga u rojo akauga u auke akauga u araere muntu tando erumana erumanto tamuntu wije ntukwerea ageta no etungi imuntu endwin ogweto endwin kiongozi ogwe ndregirwe ntuko mwe waumira wambiria kuruma Mpurwa Buri nkwenda okwira ogwe endwin na Mpurwa Buri izo tuko na muthenya na ntizimbi okuria mujumbe Mpurwa Buri nontonwe mwitingugi ure munene ndene Meru ntizimbo kuriria kiroria kigeto wachoka go otekungania Mpurwa Buri utemutongeria aja Meru okungania echo ndreigeruo kiruma muntu ta Makarena wa mwera Makarena otinyomba ankondo kwira endwin kiongozi nyombe Makarena na mutajo nge jo akuau otumbo kunganania nje Makarena na mutajo jo aku na jo endwin kiongozi na nkondo kwira ugo endwin kiongozi aja Meru siasa cia kuchirathirire no rakwire politically aja Meru anko ndionde muchore okunge kwira o endwin kiongozi aja Meru no rakwire politically no te muntu kare guthikira aja Meru kairi imbige tu entukwenge wa chumeria weru mangava na mutumantu edinki okimwita ngava na Mbonoko ankondo kwira atire ugo no go gite kawiro ugo support is ko mu support atonyetene ijanjo gwenyuete marwa ogo ngona kanyoga ku kiongozi na no go kuga thai ikawiro ugo karetie no go kuga thai ngava na mutuma Mbonoko na ndire ugo no go tugetikio support kithure kindi kia aja Meru na ndio nikyo gutumi nkuira kithure kindi kino tunathikaira TV na cia Meru chionde na nathikaira tumeme to Meru tunde nkuondo gutethia awa munene wetu His Excellency kithure kindiki kwatuika ko muntu utebatere gwitikia aja kathetune Kameru yendwin kiongozi kwatuika ko muntu utumbo kuthuraniria nyakuro ithano aja kathetune Kameru yendwin kiongozi niki imutongeria utumba kuga jere ambiti anto bamatoka imutongeria otina mbere kana nyuma mutongeria otumba kuchia thurana kuthura otuko kana muthenya na nkwenda kwira atongeria bonde ba Meru bere watiri mutongerio enu ni kiongozi na karereja muntu ondo bururu so kote muntu mbo mwete kiaja Meru na inyatha ire Makarena wona endu ni kiongozi akuruma kari kana gaku na yatize igachetha kireru kiethe yani atukuye bodho kwiruma Makarena bwana atukuye bodho kwiruma Mpurwa Buri bwana atukuye bodho kwiruma ngava na mutuma bwana atukuye bodho kwiruma atongere ba Meru na iriari ogwe undipenda na magana 5 zao gutumirwa ni arume kendo survive ni kiongozi ugecho teka uraruma Makarena aja ogutumira 2020 arotumire tirorendere kumu support echo no urari okuja ki ngava na mutumantu ethinkia gwengo igwo kuga ngava na
ngavana muntu ethinki atebwe thai uriuga kaba kawira mwangaza utumira 5,000 ugachoka kiwe na ndio weterete utumirwe mporo ationa kanya gaku Edwin kiongozi timi tigana na tongere beto bamirwo bwana Jau ni jonda igia kwithirwa nkiona mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene Central Imenti Meru TV. Na tweta na mbere antu babethi ni boritu kutumira njira ya kanisa guswa kitharimo kiria aciaririra bakurana bonu nyuma ya Bishop Ibrahim Karuri kuiwatira mwekuru ntuko ya Ruari. Pastor Ibrahim iwatirite mwekuru nyuma ya kuriari wenka iteranduki ya Kemiro imwe. Mwandiki wetu wa Nteto Murithi Waba no tubanganiretie riboti. Nduki mbithi ya ndakani boli twe bagichwa kurubao bagibotura ne bapaterwe guchwa kirira kumakanisene na kumakiria ciari nikenda bakethura balena kurubara bagirite generation yeku especially njensi kankoboera ate tafadhali tobwetha semanto ya wero twashundiwa tukarombero manto ya meam no Murungu wanjererie family na kethi Murungu wanjererie family omba metoria anto baingi bena shaka ogonote kuibwa korote kwenda kinya korana ni manto ya maingi lakini rombare yakwa ni atere tuenze tafadhali to kuonwa example ipaste to neto bati kuthiatira manto ya tukabwethia manto ya werone na manto ya publicale na anto bashundia wendo bonene na bakona anto bathari maboya na batura family cio boya mura none jwa Bishop uria withagirwo ari umororeta kipindi kimwe ndene TV neje ya Meru wikirage kumenyekana msamaha wa dhambi. Haleluya. Ya mpendwa mtazamaji na kukaribisha katika kipindi chetu cha siri ya msamaha wa dhambi ukiletwa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa Resistance of God Ministry Apalare. Ambiritie mwekuru wawe oturo bwawe Bishop ujo na kalite nyuma ya gitari nene atina mwekuru na ndina gitite kugita mwekuru wawe oturo bwawe kida kiligi keno kiawe kana gakinda nkoro kawe akiyo kasembitresi ya mwekuru wake. Lord, give him your own eye. Mudhani lidore yaku. Let him see Beatrice with your own eye. Ka lele se Beatrice na lidore yaku. So that with your eye, the love of God, the grace of God, the mercy of God may be with him. No. kiatho kiki thithikite ndene arare na kijito ni antu baba ingi bara betirito bagwiritwe amwe na kanisere atumika yarare ni bacoketie nkatho na njira inene nuntu wa pastor wao kana bishop wao kwithirwa ari na mwekuru nyuma ya kagita ka karaja kwithirwa ati na mwekuru antu ba lare kana antu ba kanisara njem bonda wamba shirika nselare Pastor Ibrahim inkuiboya sana onto bakiatho kiaruare tugeterete muno na inya muno twari tugeterere na gakinyaruare tariki 19 niko cogera Murungu nkatho ka ucoki marombe atwari aturombete Pastor tugona mwekuru kanisa kombo songa mbere kanisa komba kuendelea na nyashuri bya bingi turora swa ngotekia Murungu obicokia ende nkuiboya ki mantu mutumishi eto ka yara Murungu ombo toireria ende nkuiboya tena bongwa kuwa no cokia nkatho bone muno kuma ke Murungu na kuma neke mutumishi eto. Nashukuru Mungu, siku ya leo imekuwa siku ya kufana, siku ambayo tumefurahia, tumekuwa na furaha sana kuona Ibrahim na Betty wakiwa pamoja. Mungu hii siku tulikuwa tumeipanga kwa siku mingi, Mungu ametujalia imekuwa ya kupana. Tunashukuru kwa sababu tuko na Mrs. and Mr. Ibrahim katika familia ya Redeemed RGM. Ninashukuru Mungu kwa hiyo neema Mungu amepeana katika hii familia. Tumeona familia mpya, hata sisi kama marafiki tuko na furaha. Tunasema ni asante. Tunasema Mungu awabariki, awainua, awape hata watoto wengi kupita kiasi. Barikiweni sana. Majina yangu ni Veronica Mbite Mutelia kutoka Kiegoi, na mwenye ameolewa na Ibrahim
ni our last born katika familia ya Kinyele. Tumezaliwa Ukambani, mahali kunaitwa Kibwezi. Kwa hivyo thokio kungarusie pasta na kika kikuithura kithongomi bakutharimwa boya bena mwanda mwokeo mbeti na tusokere Murungu nkathi mantu atona ya guriarane na ntoto kwenda ondo bunene tukuona antu bawiretu ikiathoke na tukwendelea boya. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma ya mirigoni ya Igembe Mawa. Nivyo sana murithi wa vanonto bwa riboti. Netuta na mbere MC wa Igembe East Mheshimiwa Titus Murithi babatanirite na bangi ni batumirite ntuku ya kunogwa kwa mututi sniper araregedi kuthikwa ntuku ya Jumaa kiumia ke. Nyuma ya gikuo kia uria wejikene ja Bernard Muthiani kana sniper gukara na antu baba ingi bakara bakiuragia ire akathikwa na ndene kumbita na ndi kwithirwa uthuraniri bwa mathiko jawe jagikinyanira na gukerwa akathikwa nguibo ya nontu nyabo ntugu yekie kuthika sniper ya mora aifaita wa ngundi governance na ari hero wetu ndene Meru nkiwa ntugu yekitari 22 twinda twete tomwengerie turuke mwiri wabo ya nontu sniper neetire takwiretwe inwe lakini mwiri uyo kio proto withakia bakurukia gatuta tumuruke tariki 22 twinde Meru na rombi bonde bakanisa itugwa twete ntuku yu na ngenda kuwa atire sniper atakwira nontu bambachua sniper atakwira na accident sniper atakwira kinya yani we kinya kwa ka guthitara kana nya kuhita ka mirimo ya kiantu mirimo enge minene sniper ka orairwe na ito kwenda kuwa batwe sniper ndu itucheka orairwe na ora wage kugerero muno onde mwekuro kankuwa Murungu muntu wengo ate corona there na nyethe na there uteyo ka wifanya no mwanga antu bonde bamuraire baturo werune ibo ya sana nkwera Ameru bonde bage musio sniper marombene sniper atakure nontu wangu esiake atakure nontu bwa mantu yawe akure akera cia uma bwa Meru na akiwa abira Meru ekwenda na ura mwere kwenda kuthithwa ko ni nkuburamba bwinthe tuko ya tariki 22 boye nyebone musio sniper na boye bone nyana baba baratiere bomenye batu atongeria pamoto tekera Murungu la tongeretie tetho tukimenya oroka thithia ru ari ana baku bakabwetherua na nyamo na nyewo wengo no bwetherue oni ya musiari omwe ko ndiromba koti sniper on family sniper on justice nonto ko teke yokira u anto bakendelea kuorawa na bakendelea kuora na batekuona follow up mbeta wa Titus Murithi Muteria kana kapa mure MCA wa Igembe East Ward na nkwenda kurunga mantuko na ruwa nkiwa tariki 22 i confirmed ndo tukwenda kuruga Nchambe Meru o Mutigaire Daniel Muthiani Bernard kana sniper araka Boito Primary School kwa mberia thainya Siongwa na kwa kwenda kora bonka mugari Meru wenda nonto sniper is a hero na sniper no mwa changite no mwa mwariama no mwa na ntora baro yo chet bandana nikimathi to tutumane anto tumba kuruke sniper. Number 3 sniper to murukia koringa na request ya family te kumaanisha kat justice ironekana lakini to pasuduru the course nito manto ya tikiri ro mwanka justice ya sniper kenda yomba kwa fault. Kwa hivyo karibuni sana nonto tumba kuruke sniper kenda tumba kurika na Nchambe mwe Meru. Number 1 oinde weta ndona kindeke tariki 24 December nonto kauma mathiko ya sniper ya bangu tariki 26 December last year kwena ntaduranda request kuringana na demand ya community manto ya thatu 1 nda request na mura family la kuma ire ukwirwa ko ntobora ba promise tune atongari that bagra nyumba na His Excellency Deputy President wena promise re ambira nyumba akakibwa wengwa atisumbra in peace nyumbani yaki yes but itadhiri ngwe ni yaki 80% negrinya perimeter wall ye lakini manto yande 20% ni tiare tene ngwe tikia His Excellency ara ambiri muleko yu ayudhiri. Number 2 ikwara barabara ithatu imwe kumanto kweto wampinda muthose ne kabuito mwankala kathe kwa basnaiba musi ikwara barabara kumanto kweto wamitha tene ndare mwanka kabuito ara sniper umete town na ikwara barabara kumanto kweto avoi mwanka maukune barabara ichu ithatu utera umba kuwatwa lakini nchogari His Excellency ngavana nkatho no tutwe kuona tutemya ngari temya witera kunto ku kutebu ndio mu request iturambere kubithira bara kuma ndambiro market
tauni enjou muthose na mwanka kaboito kenda at least omba kuona kuntu ko witira na ngari no ntwara yinge nyinge nira mbwithiritia kari banture rakini wititirika ki ngari kwa hivyo isa na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya mutindo kangangi na riboti ni etukira katanta kiri nteto cietu katho cia mwanya kiri barapunde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV ugoro ngakwendera ugoro bothongi buyuri ni thani mobia murungu mwene inya bitawa tiri mbabu na mona ni ile wa mathithio o kare Paul Ngujiri.